štampu Demokratske stranke Srbije. Poslednjih dana svi ste imali priliku da pratite istupanje pojedinih visokih državnih zvaničnika, kao i stručnjaka i političkih analitičara, koji su govorili da posle donošenja savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde počeće i pregovori između Beograda i Prištine. Pritom, to mišljenje Međunarodnog suda pravde se prikazuje kao neka vrsta prekretnice u odnosima između Beograda i Prištine, odnosno kao neka vrsta pobedničke politike Evropa nema alternativu. Međutim, kolika je zapravo prava snaga savetodavnog mišljenja, najbolje govori činjenica da od početka samog procesa pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Crna Gora i Makedonija su priznale nezavisnost Kosova. Ako tako dve male države se odnose prema Međunarodnom sudu pravde, onda je jasno kako tek prema savetodavnom mišljenju, koje je neobavezno, će se odnositi Amerika, Nemačka, Italija, Francuska i tako dalje. Dakle, na tim osnovama, kada se sadašnja vlast poziva na pregovore, jasno je da želi samo da pokaže građanima Srbije da se ona i dalje bori za Kosovo i da je spremna da se izbori sa velikim problemima. A zapravo prava istina je da politika Evropa nema alternativu samo je stvorila nove probleme. U proteklih 2 godine ona je obmanjivala javnost govoreći da su Kosovo sa jedne strane i evropske integracije države Srbije sa druge strane 2 procesa, 2 puta. Međutim, DSS je neprestano ponavljala i sada ponavlja, a to govore i mnoge države na zapadu, da je Kosovo i evrointegracije Srbije jedan put i da vezano s tim kakav odnos Srbija ima prema Kosovu, od toga će zavisiti i budućnost njenih evrointegracija. Dakle, u tom smislu, kada se govori o pregovorima, treba pitati sadašnju vlast, a tačno o kojim pregovorima je reč. A reč je svakako ne o pregovorima o budućem statusu koji su prekinuti, već je reč o pregovorima o uspostavljanju dobrosusedskih odnosa između Kosova i Srbije, upravo zbog toga što je to zahtev Evropske unije. Videli smo i mnoge zvaničnike, najviše državne zvaničnike Evropske unije, zatim država članice, koji su i ambasadori koji su govorili da Srbija, ukoliko želi da nastavi svoj, da kažem, evropski put, mora da uspostavi dobrosusedske odnose. Inače, i sam potpisani SSP takođe zahteva uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, kao i ovaj upitnik koji Srbija treba da popuni kako bi nastavila svoje evrointegracije. Gotovo u prvim pitanjima traži da se Srbija izjasni o svojoj teritoriji. Srbija ne mora zvanično da kaže da priznaje Kosovo, ali ono što se zahteva od Srbije je svakako da krene da uspostavlja praktične odnose sa Kosovom oko praktičnih pitanja. Međutim, bilo da je reč o energetici, telekomunikacijama, sudstvu ili bilo kom drugom, nazovi, praktičnom pitanju, sva ta pitanja su u suštini i statusna upravo zbog toga što sa druge strane kao pregovarača imate kosovske Albance koji smatraju da je Kosovo nezavisna država. Da bi se pregovori nastavili, neophodno je da se kosovski Albanci odreknu ideje o nezavisnosti Kosova, jer jedino tako moguće je pokrenuti prave istinske pregovore. Sve ostalo, samim tim i ovo što pominje sadašnja vlada, jeste isključivo samo farsa. Ako pogledamo sada konferenciju koja će se 2. juna održati u Sarajevu, vidjet ćemo najbolji primer tog uspostavljanja dobrosusedskih odnosa sa Kosovom, jer sve države koje će učestvovati na toj konferenciji kao suverene države imaju potpuno pravo, legitimno pravo, da nastupaju onako kako one žele.
Jedino Kosovo, koje nije suverena država, nema pravo da po istom modelu nastupa sa drugim državama. Ona mora da bude predstavljena isključivo kao Kosovo UNMIK, odnosno kako je zagarantovano rezolucijom 1244. To sada što naša država pristaje da ide u Sarajevo, gde će se po tom Grimnih modelu, gde neće pisati ni ime, niti će biti bilo koja oznaka, učestvovati na takvoj jednoj konferenciji, zapravo je dokaz da ona prihvata da Kosovo po istom modelu učestvuje kao i druge nezavisne i samostalne države, što govori da se ona na određen način zapravo sada sa odlukom Evropske unije, odnosno većine zemalja Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova i slaže. Druga tema vezana je za peticiju Demokratske stranke Srbije, koju je do sada potpisalo 21.000 građana, pre svega u gradovima u zapadnoj Srbiji, Užice, Čajetina, Prijepolje, a razlog potpisivanja ove peticije, koja je upućena predsjednici Skupštine, jeste ta da se odloži odluka o izmeni i dopuni Zakona o regionalnom razvoju, upravo zbog toga što sada mnogi gradovi, odnosno opštine u nekadašnjem Zlatiborskom okrugu, sada dolazeći u ovaj region Šumadije, odnosno zapadne Srbije, se spaja sa gradovima kao što je Novi Pazar, kao što je Tutin, i na taj način se stvara u budućnosti mogućnost da se i po etničkom principu Srbija deli. To je u potpunosti nedopustivo, potrebno je doneti takav zakon o regionalnom razvoju koji će na najbolji način, imajući u vidu i potrebe nacionalnih manjina, doneti zakon koji će biti najbolji model decentralizacije države Srbije. A s obzirom da ovih 5 statističkih regiona koji su sada uvedeni su rezultat dogovora ili kompromisa sa Bošnjacima koji su u koaliciji i koji imaju mogućnost da uslovljavaju vladu Srbije svojim predlozima, a građani Srbije koji su potpisali ovu peticiju, dakle, nemaju mogućnost da izraze ono što žele, žive na svojoj teritoriji i u svojim gradovima. Zapravo, ta regionalizacija nema za cilj, s obzirom na sve ove činjenice, kao što se govori, da posluži decentralizaciji, odnosno da posluži kao model kako bi se iz Evropske unije, iz fondova izdvajao određen novac za te regione, nego to je isključivo sada politička stvar u koju se uključio i G17+, između ostalog i stvaranjem stranke Unije regiona, ali takođe i činjenica da sam Nacionalni savet za decentralizaciju u parlamentu govori da je Ustav tesan za model decentralizacije, što znači da je potrebno promeniti i Ustav kako bi regione koji su neki zamislili da se ostvaruju prema njihovim principima i ličnim interesima ostvaruju. S druge strane, u trenutku kada se otima Kosovo, u trenutku kada se usvaja antiustavni statut Vojvodine, mi moramo strašno da vodimo računa kada je u pitanju regionalizacija i da uspostavimo takav model koji će svima biti od koristi. I građanima Srbije i nacionalnim manjinama koji su takođe građani Srbije. Eto, toliko.